กับBalang Katholik Pamrakmai ke bahap hapo kalat rembai parish hak arpusantrik rempang arhajar arpusau kalayo ban rakhi ka jingdap nyau pusan Snem Platinum Jubilee jong kani ke Balang Shnong. Lasdang yang ketika sengi da ka jingpli umau nong rim sakkan mau jo ka jingdap nyau pusan Snem ke Balang Shnong Pamrakmai da ubak Khubor MLA ke 6 Cleariat Constituency bat lakur Khubor da Reverend Bishop Ferdinand Dekar Bishop Kejelan Yam Jowai. Hakani ka sengi lapan mentaya ka mas bukho the Reverend Bishop Ferdinand Dekar hakajing senran lang kiwe de kilingdo bat kiriuniam. Kani ka mas bukho klalong ka basongkun da kajing wan shim benta shit rem ki pa runget wat hakajing pentur uslap bat kajing kriat ka sun beneng. Hadirin ka mas bukho ladon ka program lengkot kum kijing syat tenrai jing ai sngo baha bat jing penkup buram syaki bahalor bat kinongkit kam baper.